Bazalwane, ithi le nkolo yebuMoslem, emaMoslem emadoda nakafa aya eparadise. Le eparadise ke ayawufike ahlonywe tintombi ndvo kuswa indvodza yinye uyawuniketwa 72 ema-virgin. Intombi ndvo imjijana ihlangene isenswi yomile icine isera ngema-virgin ve kuthiwe bakho bonke labo bagibele ngemthondo wena ndvodza, wena uyi-1 uhlonywa 72 wema-virgin. Ngipose ngathemthwa ngilobunanzi lobungaka bazalwane ngaphize ngabona ukuthi no ngeke sengilunge kimi kungafanele seyi-death sentence mos leyo. Ngathi sikhaliswa ngumfata munye nase kuthiwa 72 bonke kuthiwe bakho, kuthi ubagibela kanjani ngemthondo noma uqhamuka ngedog style lele engafunwa ngumvangeli noma uqhamuka ngewoman on top noma sideway whatsoever, bakho bonke 72. Inkolo yebuMoslem ke leyo. Manje ngiyabona lokho no mos lapha agcine sekuhubuke wona lo mpipi lapha utawuyobuka lo mpipi soluphuma ungena 72 ema-virgin mos lapha mos shothi kufuneka lamadoda kumbe lawo embidi angiqonzi kahle ukuthi ndvodza muni leta ukhona gibele bafati abangaka nangabe kumula bafati banyalo lele bangeneli. How much worse ke nase kuthiwa 72 kuthiwe bonke bagibele ngemthondo 72. Hayi ngicabanga ukuthi le paradise yema-Moslem mina ngeke ingilungele vele ngeke sengikhone kuya khona ngeke.